aba president aba bakorete gache we current office igache gokorekana kuru office teri ngaba ari gocha kirengaki batumia chifa soroche umudubi president yatumia 175 million eso mutie eso gutumia chichopa chigache chibirashi biranga bya ICD chiara kwa gacha ire ngo president yagutumia garago taga iganyamira nende most ya kara chita nyamira uta gutaka gutobaga bunege sako cyo mugusi onanka kire president yago tudikara maru twensi abara ibalitore tore se opposition gere kadiva ne tukancherete na bali ese muri ko support twensi tuwachamo tuwagamba nganga tutagete magendera to kuri ese county ya Gusii na into aba chumbe to manyanga ebe asa yuko babiro Nairobi na ko example here counting ekero to kola ta chwa ese county di ruto gochuto bagera igere chwa ni che tax ya Kenya otoko anda to debate bunga tuweke formula tadi ruto goto wekera into abanyene na ranga chwa se Kenya mire ile na leta da aba bunge ndogwate budget and appropriations committee na ile ko wekera chwa se project ya ndonsi no mai tena chipari chonse bichukugwa nyamira nchibegire ese budget chibese chongora iwensa liranga ngo chichire no bona ngoro chogana ngoro ko boli swali onye to goli mu chumbe ingirendo to chore ire ntu na bachumbe oto chore na bachumbe kurwanirira chi constituency yetu ni chi county chetu yes no ruto ngororo gotabanga ninje mboli bunge embekeri chibesa iwe nanga bono toche twate yabananchi umate nkoranga sangine president yetu liyaseka ijaji ngurumi tutoire especially members of National Assembly ntutoko bagechia echi county aba jumbe bagechia National Assembly wono nayo gwato mu uikaranse bunge nto gwato mwana itokoro kujafi pinyakundi na uikaranse committee ya budget nkinendo gochera batavyo president mimi na kuomba unipatie pesa ndira wako mtenga tumeweka pesa kwa budget rais tunaomba mswada hii tukipitisha ikifika kule kwako weka kidole tupate pesa so that tuanya orana chi ama general to that kola tese county ya Gusii tuanya weke ile budget koruwe se bunge ya ito ya National Assembly ni county koruwe service ya Senate